Turn your Bibles please in the book of Deuteronomy. Deuteronomy in our Bible please. There's a text in the screen, Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8. Let us stand. I know the balihog. Give reverence to God's word. Genesis. Deuteronomy. Deuteronomy. Surah pagbasa. Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8. There's a text in the screen. Wala ba yung text? Yan. Verse number, for the sake of time, we will try to look at the whole chapter this morning. And in fact, chapter 9, chapter 10, chapter 11 is part of the context. But, I know din natin ni Mahuma. Let's just read verse number 11. Verse 10. We'll start reading verse number 10. Ato ning basahon together. Kuyugi ko sa pagbasa. If you are there, say amen. Amen. Ready? Basa ta. When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which he hath given thee. Beware that thou forget not the Lord thy God, in not keeping his commandments, his judgments, and his statutes, which I command thee this day. 12. Lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses, and dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, who brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. Verse 17, mo jump ta sa verse 17. And thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. 18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant, which he sware unto thy fathers, as it is this day. 19. And it shall be, if thou do at all forget the Lord thy God, and walk after other gods, serve them, worship them, I testify against you this day, that ye shall surely perish. This morning's message, the title is The Unthankful Forgetful. The Unthankful Forgetful. In this passage, gitagaan tas Ginoo dinhi og warning that we should not forget what God has done in our lives. Father, please bless your people with this message. Help me as I preach. Dear Holy Spirit, Lord, I acknowledge without you ako'y mahimo. Ikaw mo'y maka-usab o kasing-kasing. Ikaw mo'y makatandog o kasing-kasing. Ikaw mo'y makapanalangin o kasing-kasing o kinabuhi. Just use me, Lord, as a vessel karong buntag. Mahimo kong mouthpiece sa pagwali sa inyong pulong. Help your people also that they will learn, they will receive your words with a ready mind and willing heart. Salamat, Ginoo, sa kaluoy na imong gihatag namo. Salamat, Ginoo, na luwas mi gikan sa silot sa impyerno. Lord, thank you for Jesus Christ, His love for us, His blood that was shed at the cross. Ginoo, please give us, Lord, victory this morning. I pray, Father, na imong pulong will be absorbed sa matag kasing-kasing. In tanan, O Lord, akong giampo sa ngalan ni Christ. Amen and amen. Take your seats, palihog, mga lingkod. Now, kung nakabantay ka sa atong passage, in fact, in chapter 8, chapter 9, until chapter 11, makita na to ang words. Many times, gibalik-balik ang word na remember, remember, remember. O ang words po nga gibalik-balik, forget not, or forget, forget. Forget not, forget not. Now,
if you are a Bible student, usa nga imong ibantayan is the principle of repetitions. Kaning gibalik-balik bitaw og mention nga words or statement or phrase sa Bible, it means that is so important. Amen. Mura ba kaning atong ginikanan, suguon ka, nya mustorya na pud og usab, sultihan pud ka usab, that means you need to listen. You need to pay attention. Amen? Or else you will miss. Amen? The command. So this same thing also in this passage, kung atong i-apply mga kaigsunan ani nga context, there is one thing that God does not want us to do. Dili gusto ang Dios na ikaw makalimot. Makalimot. Amen? Usa nga weakness sa tao is forgetful. You know, amen? Yes, that's true. Dunay naghatag og illustration nga ang iro imong pakaunon og tulo ka adlaw, he will remember you until 30 years, until he died or she died. Ang iro di gud kalimot. Pakanon lang nimo og tulo ka adlaw. But sumo pa lang dungon ang tao kuno pakanon nimo tulo ka tuig. Usa ra ka oras kalimtan na kaniya. That's sad. Amen? Ayok nga dili ta ingon ana. Because we are Christians. Amen? I believe mga kaisanan, one of the things na daghang hinungdan na, but one of the things na kaning bitong attitude nga mapasalamaton, dili ni kanang automatic nga mahimo ning kinaiya sa Kristohanon. This can be developed. It can be developed. Imo ning i-develop nga attitude, imo ning i-cultivate nga attitude sa imong kinabuhi. Kaning thankful attitude. Kaning grateful attitude. And many times, di ta ka pasalamat tungod kay nakalimot ta. Usay siguna ta sawa pa nato na angkol, sawa pa nato na dawat, nakalimot ta that many years ago, long time ago, God has provided us so much. Are you with me? Amen? Na nakalimot ang sunan, since January 2023 until now, you and I are still alive because of the provision of the Lord. Kaya kung ang Ginoo wala nag-provide na to, doon kayo natang natigok. Salamat mga kaigsunan sa kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Salamat mga kaigsunan sa provision sa Ginoo sa atong kinabuhi. One of the greatest thing that God has given to you and me this morning, kaning kaluwasan sa atong kalab. Dili na ta maimpirno. Dili na ta moadtog linaw nga kalayo. Kabalot na mga kaigsunan that if we are going to die today, ang atong kalag sigurado kuyog niya dito sa langit. Wa na'y makatubong ana. Walay bahandi aning kalibutana nga makabayad ana. Ug salamat nato nang naangkon for free. Mo nang dili maayo nga we are unthankful. Amen? Amen? Maybe ang ato rang buhaton is we just have to make an inventory and remember and try to recall the goodness of God. Amen. Hello? Amen? The blessings of God. The favor of God, the grace of God, the mercy of God in our lives. Forgetting God means no longer having Him in the daily thoughts of our lives. Hinaot nga sa adlaw-adlaw sa atong kinabuhi, sa kabisi nato, sa kadaghang giunahuna nato, di unta ta makalimot o gunahuna sa Ginoo. Amen? Di unta ta makalimot o pasalamat sa Ginoo. And that should be, dapat himuon ni natong habit sa atong kinabuhi mga Kristohanon, that every morning na nga makamata pata, we need to whisper words of thanksgiving to the Lord. Lord, thank you. Buhi pa ko. Amen. Amen? Naay problema? Pasalamat, buhi pa ka. Amen? Kay samtang buhi pa ta, nagyo naay problema. Ang way problema katong tuwa na ilaw sa yuta. Wa na gito'y problema. Pero salamat ta, naay problema, naay pagsulay, natay at tubangon nga challenges, natay at tubangon nga battles, but do not forget that we have a God. Amen. Amen? Di na ito kalimtan. Pagpasalamat ang Diyos sa atong mga kinabuhi.
Because that is the will of God for all of us. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. You know what? Israel's forgetfulness would lead to disobedience of His commandments. That is in verse number 1, God commanded them, all the commandments which I command thee this day, shall ye observe to do, that ye may live and multiply, and go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers. Now, this is a literal blessing plan. Sa mga Hudyo, literal yun eh. Mabito lang ang akong giingon ganina. Ang saad sa Ginoo sa mga Hudyo, literal yun nga panalangin. Amen. Literal. Amen. Oh, yuta yun sa saad. And this is the right thing nga kinanglan himuon nila nga ilang hinumduman kanunay ang Dios nganong naa sila dito sa yuta sa saad, nganong naabot sila promised land because of God who brought them to the promised land. Kung dili pagtungod sa Dios, dito sila moabot dito sa promised land. Dito sila moabot sa Canaan land. And it's the same thing sa atong kinabuhi karong buntag. Dili ta maabot ani nga kinabuhi nga Kristohanon nga kinabuhi. Amen. Kabalo ka, ang atong promised land as children of God is the Spirit-filled Christian life. Dili literal nga yuta, pero do not get me wrong, kung mag-ampo kas Ginoo, pwede ihatag sa Ginoo imong giampo according to His will, kung kabubuton sa Ginoo. But God wants us to live a Spirit-filled Christian life. Nga imong ma-enjoy, imong ma-satisfy, mga kaigsunan, ang Dios sa imong kinabuhi. Kabalo ka, samtang ang mga Israelites dito sila sa wilderness, Israel had to depend on God for the necessities of their life. Kinanglan silang magsalig dito sa Ginoo, kaya dito sa Kaubingawan, walay tanom, walay tubig, walay mabuhi dito bisag sa imong itanong. Ang ilang kinabuhi is just totally dependent on God. Amen. It's the same thing in our lives here. Yes. Amen. Amen. Are you with me? We are all totally dependent on God. That's why usang nga butang nga atong bantayan, because this is very tempting, mga Kristyon. Usang nga butang atong bantayan is self-sufficiency. Kana bang we think sa atong kagalingon nga wala, okay na ko. Unya, ang pait pagyod, wala na Ginoo. Ato nang bantayan. We need to be careful. Amen? Amen? Whatever we have in this life, all of these things are not sufficient without God. Amen. Would you agree with me? Yes. No. Amen. The things of this world will never give us genuine sufficiency. It's God. Amen. It is God. Amen? It is the Lord. That's why the people here will to recall what God had done for him. You need to recall. This 2023, kung sa'yo gihimo sa Ginoo sa itong kinabuhi? Is God doing something in our lives? Yes. This 2023, doon natin gihimo? Yes. Amen. Can you recall? Yeah. Sa kusalam? I think kitang tanan karon we can testify That's right. nga, Pastor, naigihimo ang Ginoo nako this 2023. Bisa ko sala. Amen? Nakoy giampo, Pastor, nga gihatag sa Ginoo. Nakoy gipangayo nga gihatag sa Ginoo. Amen. Nakoy gipangayo nga gipaboran sa Ginoo. Amen. We need to recall. We are to remember that God has led us and blessed us. Amen. Salamat nga God is leading us until now. And is blessing us. Tinuod ba ni sa imo ha? Amen. Amen? Can't you say that God has brought you up to this very moment? Anong naakar ka ron? Because of God? Amen. You're not here because of yourself. Amen. Amen? Muna itong bantayan. Mag-isunan nga, moabot na sa point na, this is because of me. No, it's not because of you. It is because of Him. Amen. Amen? Without Him, we are nothing. Amen? That's why we need to remember. We need to remind ourselves this morning to remember those things in the past
nga gibuhat sa Ginoo. Kung unsay gibuhat sa Ginoo in the past, let me tell you this morning, He will also do it in the future. Amen. Amen? That's why remembering is for our encouragement. Yes. Amen. It is to give us assurance for the future. Amen. Maghihimo gani sa Ginoo to, 2022, isog kayo to, COVID kayo to, 2021, 2022, bait kayo kinaman, pero until now, I survive. Amen. Amen. Amen? Usay lang, ilang ta makalimot na ta kasi atubang, atong problema, tagkuhaan. Yes. You totally forgot mga kaigsunan nga in the past, God was helping you. Amen. God was solving all your big problems. Amen. We just have to remember, in our text this morning, we need to remember the way. Amen. The way. Look at verse 2. And thou shalt remember all the way Amen. which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee, to prove thee, to know what is in thine heart, whether thou wouldest keep His commandments. Look at verse number 6. Therefore, thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, to walk in His ways and to fear Him. You need to remember His way. Amen? By the way, paminaw ha? This is Egypt. This is Red Sea. This is wilderness. And that is promised land. Dili pwede nga ang mga Hudyo muabot og promised land without passing wilderness. That's right. That's right. There is no other route or route na kinahanglan nilang agian. They need to go through the way of the wilderness. The same thing sa atong Christian life. Paminaw mga Christian, walay shortcut. Amen? Sometimes the way is difficult. Sometimes the way is rough and steep. Sometimes the way, mga kaigsunan, is hard. Amen? Salamat. There's God Amen. with us. Amen. All along. Amen. All the way. Amen. He's with you. Amen? Are we aware of the fact that God will chasten us because He cares passionately about our well-being? Amen. I-disiplina ta, kabantay ka, kung mulikoy na tas dalan, i-disiplina tas Ginoo. That's right. If you are truly saved, Amen. kung tinuod gyud kang luwas, Amen. kay kanang ilikoy ka, tipas kas dalan, nya walay discipline nga imong napati gikan sa Ginoo, you have to ask yourself if you are in the faith. That's right. Kay ang tinuod nga anak sa Ginoo will experience discipline. Amen. Amen. Amen? Paghihimo na sa Ginoo because He cares for you. Amen. Amen. I fear that we do not fear the Lord these days. Nahadlo ko nga ang daghang mga tao karon, including Kristohanon, wa na'y kahadlok sa Ginoo. Somehow we think we can hide our carnality, but our Father loves us so much. He won't let us go on a path, on a way that will be destructive to us. Wala na sa iyo ang Ginoo kung unsay gisubayan nimo nga dalan. Amen. You just have to make sure that that is God's way. Because even if that way is difficult, and because it is God's way, that is the best way for you. Amen. That is the good way for me. Yes. Usay mangita man tag sayon. That's right. Amen. Unya wa ba yan na nagpasabot nga kana sayon iyas Ginoo. Kaya there are times gituyo gus Ginoo nga paagion sila ani. Kay dunay rason nga nung gipaagi sila sa Ginoo aning wilderness. Usa nga hinungdan para prubahan ang ilang kasing-kasing. Amen. Amen? Deuteronomy 8, chapter 8, verse number 7 to 9. For the Lord thy God bringeth thee into a good land. Who brought them to the good land? God.
a land of brooks of water, fountains and depths that spring out valleys and hills, a land of wheat and barley, and vines and fig trees, pomegranates, a land of oil, olive, and honey, a land wherein thou shalt eat bread without scarceness, thou shalt not lack anything in it, a land whose stones are iron, and out of his hills thou mayest take brass. Wow! Grabe. Amen? Ang Ginoo gaandam nila panalangin. Amen. But they need to cross the way. Amen. Yes. Amen? All of this testing and proving and chastening was for a purpose. What is the purpose? To bring the children of Israel into a land of honey and olive oil, of pomegranates and blessing. And listen, such is the Lord's desire for you and for me. Mauni ang desire mo sa Ginoo sa matag anak niya. Amen. Sa matag magtotoo, sa matag Kristohanon, that you, God will bring you and me into a wonderful land in our Christian life that is Spirit-filled life. Amen. That He has planned and prepared for you personally. Let us not forget the way Amen. that God lead us. Salamat mga igsoon. Listen, you know what? Ang tipuok tuig, lisod ka ni mo latason without the leading of God. Without the direction of God. Our future our tomorrow mga igsoon is so gloomy and dark without God. Amen. Salamat as we walk through the narrow way, as we walk to the difficult way, as we walk to the ways that are filled of challenges and obstacles in life, God is with us. Amen. God is with us. We need just to remember the way. Amen. Amen? Number 2, we need to remember the wilderness. Amen. Amen. The wilderness. Israel's 40 years. Pilas na katuig dito sa Kamingawan? 40 years. 40 katuig. Ang tulog kaadlaw raon ta, 4 kaadlaw, nahimong 40. Kung sa ganito hinungdan. Stubborn. Stiffneck, stubbornness, o katong ilang pagkabagulbulan. Complaining. Wala tubig, tagaag tubig, reklamo gapon. Why pagkaon, tagaag pagkaon na naman sa rin. Yeah, sometimes we're like them in so many ways. Amen? Lagi na nung tagapasalamat kasi kita bagulbon. Hello, amen? Tagaagpan. Paano ang manipig? Pag tagaag pinagpaksa sa rin. Bagulbulan. Amen? That's why God lead them to the wilderness, and it was a time of God's affliction and testing so that the basic attitude of His people toward Him and toward His Word could be known. Di ni mo mahibalan ang Kristohanon kung di ni mo paagi og lisod. Diha ni mo mahibalan ang tao unsa iyang kinaiya o batasan kung imong pasulayon og lisod. Hello, amen? God chose to sustain His hungry people in the wilderness. Bisan sa ilang pagkabagulbulan o reklamador, ang Ginoo nag-provide ra gyud gihapon og mana. Mana. Unya, ang sudan buntog. Amen? Kao na mong buntog? Quail. Quail, kakaon ta. Kay isagol man nag chop suey. Ha? Ano sa isagulan? Bangi. Bangi na ikilig ang bangi. Na ang uban. Ang uban wa abot. Pag-isa na sila sa Kamingawan, God provided them mana. Miraculous ni nga provision. What's the purpose? So that, kung nakabaw kang anong gipaagis sa wilderness, what's the purpose? That God, that they will humble. Look at verse number 3 ng Bible. And He humbled thee and suffered thee to hunger, filled thee with manna,
which knowest not, neither did thy fathers know. Usahay mauni ang reaction, di sayop nga reaction sa Kristohanon. Usahay kung paagion tag sa bati, di nindot atong kahimtang ang Kristohanon, mga kaigsuunan, ang reaction mugarbo manoon. Yes. Gituyo tos Ginoo gani para mo humble ka. Pasulayon tas Ginoo kapakyasan, pasulayon tas Ginoo kapildihan para makita nato nga gikinahanglan nato siya. Uy, ang Kristohanon mugara manoon. Yes. Wa ka pasar. Need to pass the test. God was testing their humility and their obedience. God designed the test of the wilderness so that Israel might be disciplined to obey Him. Through her obedience, nga naman, kay pinaagi sa ilang pagtuman, ilang madawat ang panalangin sa Diyos nga yuta. Munang ang Ginoo nag-focus na, tuman ba? Tuo ba? Sunod ba? Kay mautoy pamaagi nga ang gisaad nila ilang madawat. Hinaot ko nga dito mapulaan din yung magsigag doon. Kapihan ng pastor. Tuman ba? Tuo ba? Sunod ba? Why? Gusto tag blessing. Kung saan na ito pag-abot sa Christian life nga puno, kung saan nga atong promised land, spirit-filled life ba? Kana bang Kristohanon ka nga puno kas bala ang Espiritu? Dili ka puno nimo. Puno kas bala ang Espiritu. Amen? Unsay buhaton? Obey. God's design was to do good for Israel at the end of the process. Do what you know is right in God's sight. Kabalong ka unsay insakto, himuan na para sa Ginoo. Moses instructed the children of Israel, remember how the Lord took you through the wilderness for 40 years to humble you, to prove you, to test you, that you might know where you're truly at and what's really taking place within your heart. Gidala sila sa Ginoo dito sa kamingawan. Gituyo yun sa Ginoo para ipa-humble sila. Amen. O gusto ang Ginoo masayod, unsay naas ilang kasing-kasing. Amen. Amen? That's the reason why God brought them to the wilderness. That explains, mga kaigsunan, there are times God puts you into a meal mo na tagbutang sa Ginoo galingan. Kung tagbutang sa Ginoo sometimes o blender. That's right. That's right. Tag blender. Amen. Magtanaw ko anong blender ka ng prutas, ay blender, salamat, dita prutas. Amen? But look at what happened. Human nga i-blend mo ang fruits. Lamig kayo. Amen? Amen. Pero ang imong gitilawan nga lamig kayo, wa kakabalo ang giagian blender. Amen. Kung ito kaning mga Kristohanon nga niagi blender, lamig nga Kristohanon. Habang ni-go through bitaw kag trials, ni-go through kag wilderness. Wilderness speaks of a lot of things. Hardship, difficulties, trials, problems, you name it. Amen. Kung di man ta exempted, kaya napamantaan din ka humingawan. This is wilderness. Amen. We are in the wilderness. Amen. Amen. Kung salamat makikita na hinaot ko nga, kung sulayan tas Ginoo, butang ta niya blender, mulami ta. Amen. Amen. Mahimo tang shake. Di ba ang shake iagi na blender? We went to Ayumon, when was that? Last Friday. Dito mi sa Ayumon, mabato. Bato yun tinoon. Naghanang bato eh. Nagko kay bato. Ilang basat na ibaghang bato. Kung kalisod man ninyo ta. Sakto yun, mabato. Babaw gamay is karulan. Tayo kayo dito eh. Kunya, kuman mi ditong kat-kat atong bukid. Kung usa na mo kaubang pastor hapit makuyapan, niya pag-uli nagdahit. Di ba ang kamang magkulo pa na? Kamang kulo. Unya iya kay anak ba? Sayang wag na record ang video. Sayang wag na i-post ayaw gyud. Slide kayo. Makamahay pero
Adventure na lang. Wala siya ni dayon sa pinaka-highest peak kay nang luspad naman. Ikoy, kakuya po na dahi siya. Oh, gadali-dali man. Dahil paspas ba? Nagpaspas man ka, naghinay gani ko. Kaya nakasulay na kung nakuyapan, nga nagtungas nakuyapan. Pagka human, nangaon ni, sa connection. Ang connection is, human, nangaon niya tumig resto, dili resto bar, but resto, ano ito tawag ito? Basta na isumpay. Oh, then, nag-order og shake, mango shake, lami kayo lang mango shake. Niya, parisa ni mo og burger ba? Lami kayo ang shake o burger iparis. Kao ni mo nga manggawas ng kuwan ba? Cheese. Oh, o pipino. Lami kayo beef stick, no? Lami kayo. But kapalo ka, we're enjoying sa kalami sa shake. Pero ang mangga mga kaigsunan, gisunod dito sa blender. Gipino, og maayo, gituna, og maayo, kay lisod po ng shake nga nag-ana kadag ko. Iksaon niyo pagsuyog. But we enjoy the taste, na delicious kayo, yummy kayo, lami kayo. Pero wag ka kabalo, katong imong gitilawan ni agi to, grabe kayo process. Mo po di, dapat pamina mag-Cebuano. If we go through the wilderness ba, dapat atong kinabuhi mo lami. Hindi mo bati. Amen? Amen. You know, testing really proves the metal. Test will reveal whether or not a person is really a child of God. Amen. Our churches today are filled with affluent people who have never been tested. Someone said, a person who is tested can be trusted. Amen. That's true, amen? The man who has been tested is the man in whom you can have confidence. Masaligan niyo. Amen? Masaligan. It's easy magkaigsunan sa yun kayo maingon ang tao, I'm going to keep the commandments of the Lord. I'm going to do what He tells me. But God was looking for proof. What is the proof? Wilderness. Why? It is when the days are dry and difficult and when the heart is rising that we get to see if we are truly those who obey the Lord. That tells us to do. Diha sa time na nakas kamingawan, way lami ang kinabuhi, bati ang kinabuhi. Mauna nga tayo mga kaigsunan, nga atong i-prove sa Ginoo nga ang atong kasing-kasing insakto. Maybe you are in the wilderness season this morning, in the desert of difficulty. If so, mga kaigsunan, importante ni kayo nga mensahe para nimo. I hope that you will take it to your heart. Amen? This is your opportunity. Kung natas kamingawan, kung natas bati ng kahintang, di maayo ang kahintang. Listen, ibutang sa itong una-una. This is our opportunity to see what's going on deep within our heart. Amen. Mamuning opportunity makita na ito siya sa kasikat. Amen. Just as we don't know what is, kanibang kanang sa plato? Sponge, no siya ito na. Katapunan. Sponge, di ba? Di mo kabalo, kung mo sa'y sulod, ana, asa na gituslo, kung di na nimo kumuton. Amen? There are times sumakaigsunan na God will squeeze us. Di ba? Limonsito, di ba? Limonsito. Kinahanglan na mong i-squeeze. O sayon na kayo i-quote og verses. Sayon na kayo i-kanta. Sayon na kayo i-kuhag mga praises. But di mo mahibalan until you are squeezed. Until you are squeezed by the days of difficulty and times of trouble. Amen? Remember? Ano naman tas? Napislit na ako. Ito itong magano? The wilderness.
Number 3, the Word. Remember the Word. Look at verse 3. And he humbled thee and suffered thee to hunger. Feed thee with manna which thou knewest not, neither did thy fathers know. That he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord, that man live. Katong gikol bitaw ni Kristo nga katong gitintal siya, dinhinigikan sa Deuteronomy. Probably ang devotional ni Christ sa diyang itintal sa siyawa is the book of Deuteronomy. Because that time, mao pa ni available nga copy. And look at also verse number 18. But thou shalt remember. That's verse 18. Remember, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his, what? Covenant, which is swear unto thy fathers, as it is this day. Ang Diyos dunay saad sa iyang mga katawhan. Physically the Israelites. But listen, kamo ka, God sustained the people in the wilderness with food. And that is manna. Manna. But there was a time nga ang manna naunda. This time of Joshua. Man shall not live by bread alone. Israel's food in the wilderness was decreed by the word of God. Sa tinunanay lang mga kaigsunan, it is the word of God. It ultimately was not bread that keep them alive. Dili yun ang mana, mao'y keep nila nga mabuhi sila. But it is the word of God. Nganong doon na may mana? Because God speaks. Amen. Yes. Yes. Amen? Nasundan na to? Amen. So doon ay mana, tungkol kay ang Diyos, may istorya. Yeah. Amen. He provided mana. Right. And mana came down. Can you imagine, ang ilang gikan dito, kabalo ka, lami kayo ni mana. Kaya ang mana sa Bible, angel's food. Amen. Yes. So kamong mga hilig o kaon, kitang hilig o kaon, ay natag ka guol kung adto ng taglangit, kay naara gihapoy kaon dito. Pero ano yung lechon? Hello. The Israelites welcome God's provision of manna. Kaya nung kay Jesus Kristo, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. God's Israelites welcome God's provision of manna because they were in a place of hunger. Naa sila sa kagutom. Kabaw ka kung naa ka sa kagutom, di ka dapat magpili. And that's always the way it is. We get hungry in the wilderness. In the day of difficulty, mga kaigsunan, dapat unta kung natas wilderness, we are passing into a way, kapait kayo, the more unta tanga, uhawon o gutumon sa pulong sa Ginoo. Amen. As it is then that we long for God's provision, ingon si Kristo sa Matthew 5:6, blessed are they. Kamo nga giuhaw, bulahan mo nga giuhaw o gigutom for righteousness, for you shall be filled. Amen. Amen. Kabalo ka usay dunay daghang mga Kristohanon pag niabot ni adtog simbahan ni uli mga kaigsunan wa gyud na busog kay dianhi mang wa gigutom. You need to have hungriness in your heart and soul. Tagai ko, mao ni paminaw mga Kristohanon, you need to be careful. Magbantay ta ani nga mawad-an na tagkana sa pulong sa Ginoo. Mawad-an na tagkauhaw sa pulong sa Ginoo. Mawad-an na tagkagutom sa pulong sa Ginoo. Amen. That we don't crave anymore the bread of the word, the bread of life, because we are not hungry. The more unta ta nga gutomon. That's why there should be time. Are you with me? That maybe we need to do some devotional. Are you with me mga Kristohanon? Muhangyo kung nimo kay di man gyud pwede nga ako'y muhimo para nimo. Dili igo nga Domingo ra ka magpaminaw pulong sa Ginoo. Dili igo nga Domingo ra ka mubasa og pulong sa Ginoo. You need to do it religiously and faithfully and daily. Pwede man nga dito sa imong balay.
Tagaan ni mo time ang pulong sa Ginoo. Amen. You exchange Facebook for the book. Amen. 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 Ato sang ibaylo ni maaso sang kwaon ng Facebook so that we can face the book. Amen. 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 Kung pwede ato siyang malungon kadali ang TV and have time to ponder God's Word, Lord, fill me. Lord, feed me. Yes. Ikaw man yun mismo maoy mo kaon. Amen. Dili pwede nga dita mo kaon. Kung gutumon. Di ba kung gutumon ka, mangita kag kaon. Amen. Ito lang din ang Kristohanon, di ka abot yung simbahan kay wagi gutom. Yes. Ano man na, di rin kaon. Amen. Gusto di mong gudlitson ang wali. Usay. Kay makahayulan man ang litson. Yes. Amen. Di rin ta magpili-pili. Amen. Amen. Church is not a grocery store that you can go there and pick what you like. Di ba mato ka grocery store sa mall? Di ba tanan dito mato ka dito? Grocery store ba itawagan na? Ano na yung mga pagkaon na? Grocery store ba? Di ba niyo mato grocery store na imo na hutod tanan, karga na tanan. Magpili ra ka sa imong ganahan o sa imong kikinahanglan. Amen? Ang simbahan dili pwede. Ang puros Ginoo tanan imong kauno. Amen. Usay pait, usay way lami. Yung pulong manas Ginoo. Amen. Wa tay mahims. Amen. We need to accept the word of God nga nakay kagutom. Church ka ba nga nakay kagutom? Di ba ka nang gutom ka mga igsunan? Lami kay kaon. Parang nauna na kung kaon kayo may pumahaw. Gutom na kayo. Tanang ko sa mga naong mura nagplato. Bagdaghang makapawala sa atong desire sa pulong sa Ginoo. Mao nang muhangyo ko. Di man pwede ako'y moadto sa inyong balay one by one. Yes. Amen. Amen, Brian? Di pwede nga ako moadto kada adlaw nga. Brad, basa na kag Bible? Ikaw, Brad, basa na kag Bible? Amen. You have to do it yourself. Yes. Amen? Mamatay ko kung sige tag spoon feeding. Yes. Amen. Kinahanglan makabalo na kamugunit o kutsara. Hungit na po, ikaw na. Yes. Amen. Have some time. Pwede ba? That is not for me, that's for you. Amen. Kaya nabayag tintasyon. Unsay nagtabo sa dan si Kristo gitintal. Unsay yang gitubag. Ingon ang yawa, titigaw ba kamahanan makaka? Di ba gutom ka karon? Tayo dyan ako. Himuan yung bato nga tinapay. Dili sa Negros, kay supas na. Ayuas na mo din. Kanang supas na mo. Gagmay na. Kanang biskit na ba? Tinapay. Ingon sa Kristo. It is written, Amen. man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Wa ka daw kang yawa. Nga naman, na may panagang sa Kristo, pulong sa Ginoo. Usay, nag-abot siya yawa, inigtintal na ito, tikang-kang ang Kristohano. Yes. Are you with me? Tikang-kang ang Kristohano na ipindi. Nga naman, defenseless. Wa may basa-basag Bible. Amen. Wow, ayan po ang po. Yes. Sulay, kada adlaw, sikag basag Bible, di ba? The more kang gutumon. Amen. Usay, wa tayo kagutom aning pulong sa Ginoo. Kaya wa man tayo basa-basag. Amen?
Bas din ako, basa. So, ayun ko yung time, busy kayo, make time. Natin time, oy, 24 ka oras o sa kadlaw, saro bisan 10 minutos lang. Amen. Dugay ba ng 10 minutos? Amen? Amen? Sa Diyos lang kay time, mga kaigsunan, munang sa lihang, karong hapon, musuggest ko, nga sa lihang gitintal si Kristo, maybe Deuteronomy was where Christ having devotions at that time. Si Kristo kanina nagpasag pulo sa Ginoo, kita pa. And as a result, He was empowered to withstand the temptation and obey His Father. Ug the same opportunity is of us nga naa karon who eats freely the bread of the Word of God, the bread of life, who partakes consistently of the manna of the Word of God. Maunay atong mana. Naatas wilderness, kalibutan ba? This world is a picture of wilderness. Without the Word of God, it's hard for you to survive in the Lord. Amen? Maubito ng I was saddened nga dili ko kakita sa mga Kristohano na wala og Domingo. Kaya po, magbasa ba kag Bible dito sa inyo? Amen? Pastor, nagsimba man po diri sa balay. Agoy. Di na waambot, makasimba ba? Nabay Kristohano na dito sa balay mong simba? Mamentang nagsimba yung katinoon. Pero lisod simba dito eh. Amen nga naman. Kaya dagan kayong tintasyon dito sa atong balay. Na ba? May internet, may TV, may higdaanan. Yes. Unang nagitigumanan that we gathered together as I close. Dini na ako mahuman. Unom ni kapuntos. God has been good to us. Yes. Amen. God has been good to me. I do not know about you. But me personally, maayo kay Ginoo na ko. Na ay mga pait, batik, kasakit, kinabuhi, but it's okay. God's been good. Amen. He has blessed us. He has blessed us in many, many ways. With material things. Amen. Ako, di-bless ng Ginoo, daghan kayo panalangin. Una, kaluwasan. Amen. Kaluwasan may pinakadako. Yes. Amen. Una, bitawag ko sa Ginoo magpasto. Amen. I cannot imagine na magtindog ko din sa inyo ha karon. Amen. Hello. Di mo ko ganahan matubang og tao. Ang akong kinaiya is choleric. Choleric, melancholic. Abo ka kanang choleric, dili ganahan matubag tao. Gasari ko sa Ginoo. Kunya, di po na melancholic, pag yun, ang akong dominant melancholic, ang melancholic nga kinaiya is dili ganahan mag-istorya. But thinker. O, ang pait pa yun sa melancholic, perfectionist mo nang siya, ma-stress ko kay, ganina da, pagsulod na ko, hiwi ang bangko pag-arrange, yung saan, di ka-arrange. But, ang ako, di man ko ganahan mo tanawa na. Ma-stress na ko, so akong i-arrange, usap. Kung, na naman tanilin niya, ano naman mag-unigi? That's one of the struggle kung if you are a melancholic person. Okay, you want to, everything, kinahanglan order gyud. Ikaw, di ba? Oh, kinahanglan masabtan ba nato atong partner? Kaya sa wata kasabot manggod, nga mo nang sigig away kay, ano man pinunsa man? Di ba minaw, dahil ulo. Ano nang kinaya? Oh, yan ang mga order. Bas salamat, taminaw. Ilang itawag ko pastor. Dakay pamilya. Yes. Amen. Amen. Are you blessed within your family? Amen. Dili perfect atong family. Yes. Dili perfect atong asawa, pero I'm blessed. Nakoy asawa, Amen. nakoy anak, Amen. Amen. nakoy mga membro. Amen. Although ang uban sa badlungon, sige na. Oh, yes. Amen. Amen. That's what it is. Kanta na lang tawanan mo ang iyong problema.
Di lang ka na material things. Daghan kay giblas ang Ginoo na to eh. Amen. Materially ba? Amen. Also health. Yes. Amen. Amen. Lama to, healthy pa ta karon. Himsog pa ta ba? Amen. Himsog. Malusog. Integra. Bimig na rin. Are you with me? Blessing na eh. Materials, dagang kang i-provide ang Ginoo this year. Are you with me? Dagang kayo. Yes. Amen. Amen. Oh, ako yun ito, guwapa-guwapo kayo tatatong now. Nindot kayo itong gisulo, buratan nagang kwarta. Amen? Maalaan kami mga pastor, maalaan min nato. Dito may kayomon because nagtanaw may campsite. Katubang 20 hectares na ibaligya o 250,000. Tapos ilang pag-abot na mo dito. Ipalit sa mayor sa ayomon. Hindi ito para ato. 20 hectares, 250,000. Ang mayor sa ayomon, mo inipalit. Ang nakabalita, gitagaan. Ang among kontak sa Mabinay, di naman dahil sa maoy gadi. Naman dahil po'y lain. O so pag-agto na mo, wa na. O mo itong nitanaw dito sa 5 hectares na baptist ang tag-iya. Baligya o 250. Pait kay 250. 5 hectares lang. Ang katong 20, 250. So pariharag 250. Pariharag presyo. Pero lahig kadakon. Tanaw mi dito. Pag abot mo dito sa taas, hingon itong na dito na, kamoy mo palit, sir? Okay. Pag abot dito, mamalit na yung mugyuta, sir? Nga naman kay, purma ba? Muna nakapurma. Kunya, ang amo pag yung gisakyan, nabara. Pero hinulaman. Hinulaman ba? Huwag ito'y kalibutan ng tao, mga nabara dito mo ha. Sa miembro ni Pastor Larida na nabara. Nang hulami kay 4-wheel drive man. Maalaan ka. Salamat tas Ginoo ana eh. Amen? Tanang tao na to ba nga? Bro, daghan ng kwarta, pero wala nyo siya kapalo eh. Amen? Kaysa ang tao mo tanaw ni mga luya. Nabaptis na noon oy naman nung kayo. Amen? Kung ito naman yun nga, ganun ka nga. Ay, kanang pastor, dahil mo rin na dato, uy, malipay ko na. At least nakita nila na naanay panalangin ang pagpastor. Kaya kanong tao, na po yung bang critics na, kanang pastor na, tanawan ang lawan, taluya. Murang makililimos. Amen. Amen? Why? Nga naman eh, na-enjoy na ito eh. Because of God's blessing. God is blessing us. But listen, there's lesson here. Salamat sa material things. But the important lesson is that God gives us those things. Ihatag ni Ginoo tanan nga atong na-enjoy karon. Unsay naa nimo? For what? In order that we might see that there is a spiritual will. Amen. Na naapagi mas labaw ana. And that is the Word of God. Amen. It is the Word of God that is the real will for the child of God today. Ang pinakabahandi yun nato is this book. Amen. Bahandi ni. Ampingin eh. Higugmain eh. Higugmain eh. Higugmaan eh. Bantayin eh. Basahan eh. Bahandi man eh. Heaven and earth shall pass away, but my words, yung si Kristo, shall not pass away. Tanang butang, kaning tanan nato nakita, mawala ni, mahanaw ni. Pasalamat ang pulong sa Ginoo magpabilin.